zwithu zwanga. Ndo ita chemical engineering, nda I fhedza ndavha ndi tshi ifuna up until hezwi zwine nda khou ita zwone zwino zwi tshi mphenya nda vho fhedza ndi tshi vho funesa zwone u fhirisa chemical engineering. Ri ka to dzhena na khaḽelo uri zwa ḓisa hani uri khoyu muthu o dzula na dzi A dze a dzi bvisa u bva nga kha murole wa 12 a ḓa vha chemical engineer zwa tshimbila a ḓi to ya shuma no shuma mara na musi ri khou vhona khoyu una bindu. Ndi tshi so Phalaphala FM ndi tshitori tshine tsha vhori zwo tea uri nṋe na vhone ri tshipfe 0860002503 kana vha kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe. Ndi na vho Takalani Tshikovhela hafha. Vho Tshikovhela ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ridigeda. Ai ndi khou livhuwa. Ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshavho. Ndo dzula na Tshilidzi hafha ndi khou ḓo ri vha to ri ṱalutshedza uri musi a tshi khou aluwa o vha ṅwana ḓe. Ai Tshilidzi a tshi aluwa o aluwa a tshi tonga ṅwana wa mutukana mara ene a musidzana. Mara ene o vha a tshi pfa musi a tshi kha ḓi vha muṱuku. O vha a tshi pfa musi a vha ṅwana ane vhori wa thetshelesa vhabebi. Nga maanḓa u thetshelesa vhabebi o vha tshi vha thetshelesa nga maanḓa. Hai ri khou livhuwa nga maanḓesa. U tou vha uri ene muṋe o vha a muthu wa muhaga a sa ofhi ende a tshi funa nga maanḓa zwithu zwi no nga urangaphanḓa. Zwino vha tshi khou mu vhona afha Namusi khoyu u khou ranga phanḓa bindu ḽihulusa ḽine ḽa khou ita mishumo yavhuḓi vha nga ri mini khaye musi a tshi khou thetshelesa na lushaka lu tshi khou vha thetshelesa? Ai zwine nṋe ra nga amba sa vhabebi vha Tshilidzi ndi u tou mutamela mashudu mavhuya uri kha zwi nake kha khamphani yawe Luwande na ngoho zwoṱhe zwavhuḓi u fana na zwine zwo ambiwaho ngei kha Phisalema 23 kha zwi mutevhele zwine a fara nga zwanḓa zwawe Mudzimu kha vha fhaṱutshedze na ngoho kha Luwande lupfumo lu khou fufuma lu fhedze lu tshi tou tevhukana. Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi a fhedzisela ngo tou mukhoḓa kani. Kha vha mukhoḓe khoyu u khou vha thetshelesa u khou lila na u lila hezwi o dzula hafha mma. U khou lilelani zwino? Zwino riṋe ro takala ri ḓo mbo ḓi ri dzulai zwau zwavhuḓi iwe Tshilidzi humbulani Tshikovhele nga Vidzungunde mulemba a no bva Sena musoni a sa ḽi nguluvhe ndi mudulu wa Tshisekule vhe Tshisekule ndi vhasidzana lupfumo lwo lala kule murida muridela guvho aheha. Ndi khou livhuwa nga maanḓa mma vha ḓo eḓela zwavhuḓi ri khou livhuwa tshifhinga tshavho thiri mara vha songo dzima radio kha vha ise phanḓa no thetshelesa uri vha kone u pfa tshiṱori tsha Tshilidzi. Hai ri khou tou livhuwa nga maanḓa ri khou livhuwa vhukuma. Tshilidzi kha musi khou ḓo amba na mma hafhanoni muyani. Hello mawe. Masi na vhone vha khou founa vha khou amba uri vha khou dzhena muyani. Ndi khou livhuwa nga maanḓa vhakheza mthithizo wa Phalaphala FM na tshifhinga tshipidela 2 wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo kha vha ri thome ri fhumudze Tshilidzi ri khou vhuya zwone zwino sikali. Masipala wa Makhado u bvela phanḓa na u ita zwe vha duma ngazwo zwa u sa sia vhadzulapo vhawo nnḓa musi u tshi dubisa buse ḽa nga nḓisedzo ya tshumelo vhone vhane vho meyara vho nṱavhanyeni duba buse munyahi vha ṱuṱangana na vhadzulapo kha mushumo wa imbidzo une wa ḓo farelwa Tshakhuma Malaria Ground nga dzi 29 September 2023 nga 10 nga matsheloni vhathu vha khou humbela uri vha kwamane na dzikhanselara dzavho malugana na transport u wana vhuṅwe vhuṱanzi vha kwamana na vho Peter Muthambi kana vho Rosemary Phaweni kha 015 519 3002 Masipala wa Makhado u isa tshumelo kha vhathu ndi wone mwana washu.
vakororo va mavhili ringini va to pembelela madekwana a vasidzana u bva mirupa casino mudzulapo wa limpopo caroline rabali u tangana na wendi tsatu a bvaho kzn kha nndwa ya muleme wa super middleweight n'wananyana wa lamuzanzi no tolo mukhasive a tshi ḓo levhela emily kubzalo a bvaho kha la zimbabwe kha nndwa ya middleweight u bva afho a ri ndgay va tshi ḓo ri nekedza nungunungu vhukati ha liparakati na samuan san kha nndwa ya the gay championship ri ḓo vhona nndwa vhukati ha mukololo skwatakwata na tivoko mamurovela kha muleme wa heavyweight hu na nyaluwo ya mavhili ya vafumakadzi #punching beyond boundaries nga lavutalo ḽa ḽa 28 nga hafu bva kha awara ya sumbe nga madekwana kha sabc sport dtt channel 4 na kha phalaphala fm vha ḓo i wana na kha sabc plus na kha sabcsport.com vha ṱalele sabc 2 u bva nga hafu bva kha awara ya fumi nga madekwana vha i ḓiselwa nga u ḓihudza nga sabc sport. For the love of the game. Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rina numisi yote ridigeda kha Phalaphala FM. shango ḽashu ḽa afrika tshipembe ḽi khou ṱangana na khaedu ya sa vha hone ya mishumo na musi ro vha ḓisela mufumakadzi ane vha uri u khou sika mishumo nga kha bindu ḽawe ḽi vhidzwa upfhi Luande Premium. Vhunzhi ha vhathu mutshilisi wa Phalaphala FM musi vha tshi pfa iḽi dzina a vha tou ḓivha uri ndi nyane a vha murahu haḽo khou na musi ro ḓigeḓa naye uri nṋe na vhone ri kone u pfesesa khwine uri a mufumakadzi o tou rali o zwi konisa hani uri a kone u fhaṱa bindu ḽihulwane nga u rali uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo kha vha shumise 086 002503 kana vha ye kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na numisi yoṱhe kana vha ye kha X vha ṱoḓe @musp_dj kana @phalaphala kana vha ye hafhaḽa kha SABC Plus vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo ngo tou ri ṱalela kana vha tou thetshelesa kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Musi mma vha tshi khou amba hafhanoni ndo vhona miṱodzi i tshi khou bva ho vha hu khou itea mini kha ini? Ndi zwavhuḓi u tameliwa mashudu nga vhabebi vhao ngauri sa ṅwana a thi ḓivhi ndi khou vhona miledzi yo ri upfhi a ni khou tou pfhala zwavhuḓi zwino kha musi ndo sendela tsini nyana ya okay yes ndi khou pfhala zwino ya ndi zwavhuḓi u tameliwa mashudu nga vhabebi vhao. Riṋe ri na mashudu nga maanḓa uri ri kha ḓivha na vhabebi vhoṱhe mmawe na papa ndi vhathu vhane ndi vhadededzi mara vha ri sapota kha zwiṅwe na zwiṅwe zwine ra vha ri tshi khou ita zwone. So na musi nṋe ndi tshi amba uri ndi khou nyaga u ita zwa dzi events a vho ngo zwi pfesesa mara ngauri ndi vhabebi vhanga vha ṋea thikhedzo yoṱhe vha ri kha nṋe vha ri Tshilidzi riṋe ri vhadededzi a ri ḓivhi tshithu nga ha bindu mara ri khou pfa uri tshelede ine ra vha nayo ndi yeneyi 20,000 fhedzi vha decide uri kha heyi tshelede ri khou ni fha yone sa startup seed ya uri ini ni thome heyi khamphani yanu ine na khou insista uri ni khou nyaga u vha nayo. A ri ḓivhi uri ni ḓo renga mini a ri ḓivhi uri ni ḓo thoma nga u ita mini mara dzhiani heyi tshelede ni thome bindu ḽanu zwini nakele. So musi vha tshi khou amba ngo rali ndi a pfa ndo kwamea ndi tshi khou takala ndi tshi khou livhuwa ngauri Luande i tshi thoma yo thoma nga khavho. ende upfhi musi ni tshi khou aluwa upfhi nani muṅwe wa vhathu vha uri vha vha tshi amba zwa uri ni khou ṱoḓa ita tshithu na musi na vhudza upfhi a tshi konadzea upfhi nani tshi mbo ḓi ri ya zwi a konadzea ndi khou ṱoḓa u zwi ita zwo zwi khou bva gai zwenezwo? A thi ḓivhi mara mudzimu vho ngwesa nga bono ḽine ḽi a lemela ndi uri u ya ri wo eḓela wa vha u sa khou kona u eḓela u tshi khou humbula nga ha zwithu zwine vhaṅwe vhathu vha nga ri a zwi konadzei mara iwe u tshi khou zwi humbula u tshi zama u zwi tandulula wa zwi vhona uri hezwi zwithu zwi nga konadzea u khou tea u tou ri u tou zwi ita fhedzi. So a thi muthu ane ndi a tenda u give up ndi muthu ane ndi a alusa nga maanḓa uri kha zwi iteye.
kha ri tshimbile na lwendo zwino khezwiḽa Tshilidzi ono phasa o fhedza ngei vets khezwiḽa zwino u khou yo shuma no shuma kha mishumo yo ngo fhambana kha ḓo lavhelesa musi ni khou shuma sa civil engineer uri zwa zwi khou tshimbila nga sa chemical engineer yeah. Ndo thoma u shuma nga maanḓa dzi vac work ndi tshi khou shuma hatch ine yavha consulting company ri vha ri khou guda more of corporate so zwa zwino musi ndi tshi khou ita dzi event ndi tshi khou dealer na dzi corporate heiḽani nḓivho ye ndavha ndi tshi khou shuma hangei murahu i vha i tshi khou nthusa u kona u ḓivha uri zwino avha vhathu ndi vha takadzisa hani ngauri ndo thoma ndi tshi khou kona u fanela uri ndi ḓivhe uri corporate hu shumisiwa hani hu nyagiwa mini a hu nyagei mini ndo vha muthu ane nda shumesa nga maanḓa dzi mainini ndi tshi khou shuma vho DBS zwi amba uri dzi system dzoṱhe dzi process dzoṱhe dza mainini ndi a dzi ḓivha ndi a dzi ṱalukanya and then nda vha muthu ane nda shuma kha FMCG fast moving consumer goods so zwithu zwavho dzi cold drink masimba ndo shumesa nga maanḓa nazwo ndo shuma SAB hune ra vha ri khou ṱomba halwa zwi amba uri arali vhathu vha tshi nyaga u ḓivha uri halwa u itiswa hani vha kokonye zwavhuḓi na nga tshifhinga tsha COVID ndo ḓivha zwithu zwine ndo zwi humbula ngauri hovha hu tshifhinga tshine dza dzi khou vhuya nga maanḓa mara ra ḓo focusa kha zwiṅwe nda vho fhedzisela ndi tshi khou shuma Johnson Matthew ndi ye nda shuma hone miṅwaha ya 10 nda vho litsha mushumo ndi tshi khou shuma hangei ndi motor manufacturing industry ndi hune ra vha ri khou builder dzi body parts hu na zwiṅwe zwithu zwi no pfi catalyst ndi zwine ra vha ro zwi shela nga platinum na palladium u itela uri musi ni tshi bvumisa njini yanu hovhula vhutsi hune vha khou fhedza vhu tshi khou bvela hangeno nnḓa u vhe vhono u regulatea nga nḓila ine a ri nga ḓo khosa or increase global warming zwino khezwiḽa ri khou bva hanefho Tshilidzi ono shuma mishumo minzhi zwino ḓuvha ḽe Tshilidzi a for nṋe asi zwine nda khou ṱoḓa ita zwone zwino ndi vho humbulo ita hezwinoni zwa dzi events ndi nga ṅwaha ufhio nahone ho itea mini Tshilidzi no sokou tou vuwa na ra tshaya mushumoni ho itea mini decision ya u tsheo ya u litsha mushumo asi zwithu zwine muthu anga soko vuwa a zwi ita ndi process khulu nga maanḓa ne I think ngavha yo ndzhiela something like 6 years company ya Luande ya u thoma ine ya pfi Luande Premium Lifestyle Events yo bebiwa nga 2012 nga dzi 6 dza July so ndina makhadzi wa mmawe ava vho fona vhana makhadzi wavho vhaṅwe vhane vho Mrs Nembambula vhane vha muthu ane navho vha strong kha vhubindudzi vha tshi khou ḓi shuma ndi chartered accountant so vho vha muthu ane huna fhethu hu no pfi Zimbali hangei ni Durban ndi fhethu hune vha na nnḓu hanengei ra vha ri tshi ya zwino musi vha tshi thoma u ngisa hanengei vho 2011 2012 vha tshi khou nyaga u expose kha zwithu zwa khwine hezwi zwa vhulegelegeni zwa maṱhakeṱhakheni so musi ndi hangei hovha hu tshi vha hu na dzi magazine dzo ṅwaliwa upfi opulent living musi ro no vhuya ndo no u vhona haḽa madzanga oṱhe mara nga weekend ndi tshi khou vha muthu ane ndavha ndi tshi khou nyaga u vha ndi khou shuma hafha tshiphazani tshanga vha ri kha nṋe vha ri ṅwana nga muḓulo wanga kha tou registera khamphani a songo tenda uri hezwi zwithu zwi tou vha hobby do something about it ndi hafho nṋe ndi tshi kona uri ndi khou tea u vha na dzina ḽine nda ḓo registera ngalo khamphani ndi nga 2012 ndi tshi kha ḓi shuma okay ndi tshi ita uri ndi registere khamphani ndavha ndi sa khou ḓivha uri zwino dzina ḽine nda ḓo ḽi shumisa ndi ḽifhio ndi hafho ndi tshi googla heḽi ḽipfi ḽa uri opulent ndi tshi ḽi googla ya opulent living opulent ndi tshi ḽi googla ya vha na synonym ya premium heḽi ḽipfi ḽa premium nda pfa ḽi tshi yelana na nne nda sokou pfa ndi tshi khou ḽi funa then from there mara zwithu zwanga I think 2012 zwavha zwi fhasi nyana zwo vha zwi sokou tou vhedza nga maanḓa nṱha u tshi thoma u shuma sa engineer you start low then you work up mara nṋe ndi muthu ane ndi a funa uri hu vhe ho ḓala zwithu zwi zwavhuḓi zwo anda and kha engineering ri avha ri tshi khou gudisiwa dzi growth trajectory uri muthu u thoma hafha a ya hangei kana u thoma hafha a rali a dedengela so nṋe trajectory ye nda pfa ndi tshi khou i funa ndavha ndi tshi khou funa trajectory ine i khou thoma ya vha i tshi khou gonya and then ngauri ndi muthu ane ndi tenda nga maanḓa kha mudzimu ndi na fulufhelo ndavha ndi tshi khou ri mara mudzimu nṋe fhethu hune ndavha ndi hone ndi vha ndi khou nyaga uri hu vhe hu fhethu hune hu na nyaluwo
nda funa nga maanḓa Tshivenḓa sa izwi ndi Muvenḓa nda nyaga u ḓivha uri ḽipfi ḽa nyaluwo nga Tshivenḓa ndi mini, ndi heḽi ḽa u anda. Fhedziha nda pfha ndi sa khou tou nyaga uri ndi ri ro anda ngauri ndi ḓo vha ndi tshi vho pfha uri zwi maanḓani anga. Nda ri irini mudzimu nṋe ndi ri luande ngauri musi ndi tshi ri luande ndi khou rea vhone mudzimu uri vhone kha vha zwi ite vha tshi itela uri ndi wana u khoḓiwa ha dzina ḽa vhone. Ndi hafho ndi tshi kona uri khamphani heyi ḓo pfhi luande. Then nda ri mara luande ine ya khou pfhi luande arali dza vha mbili kana tharu ri ḓo zwi ḓivhisa hani uri heyi luande ndi heiḽa ya Tshilidzi ngauri vhunzhi vhathu vhanzhi na uri vha tshi thoma u fhaṱa dzikhamphani vha dzi vhidza dzikhamphani dza madzina a vhana vhavho. Mara nṋe nga hetsho tshifhinga ndo vha ndi sina ṅwana ende zwa zwi kule badi na nṋe hezwo zwithu, so nda pfesesa uri rini nṋe ndi to i vhidza hezwi zwine ndi khou takalela u vha zwone. So nda ri heyi khamphani i ḓo pfhi Luande Premium uri musi nango arali havha na muṅwe ane a ḓo vha na Luande heyi yanga i ḓo ḓivhea uri tshiphandekanyaho na vhaṅwe vhathu ndi tshifhio, ndi hetshi tshine tsha ngisa nṱha. Ende musi ndi tshi ri luande ndi khou amba uri hezwi zwine zwa khou amba nga mmawe uri zwi tevhuwe, which is the overflow. Ndi vha ndi tshi khou ri kha mudzimu uri nga u sa fheli zwi vhe nga heneyo nḓila. So na musi hune nda guma hone mudzimu vha ḓo dzula vha tshi engedza zwanda zwi tshiya, ndi hafho hu tshi bebiwa luande. Zwino heyi khamphani ya thoma sa dzikhamphani dziṅwe na dziṅwe ri khou shuma zwi tshi khou konḓa ndi sina goloi 20,000 ye nda fhiwa yone ndo mbo ḓi decide uri ndi renge masofa. Zwino 20,000 yo bva nga 2012? Yo bva nga 2012. Okay. Ndi tshi renga aḽa masofa a thina goloi ya nṋe muṋe Tshilidzi tsho to tshimbila ngayo na yo hwala hayo masofa ya baki a thina. Ende mushumo ani to generally ndi khou to shuma mushumo wone na hanefho ndi tshi shuma na dzi overtime uri ri ṱanganyise ngori na uri goloi wanala ri fanela u thoma ra shuma overtime ya tere. Then nda hala masofa ndi masofa ane ndo vha ndi tshi a shumisa Monday to Friday. Nga Friday nda phumula nda a repa nda a dzhenisa nga ngomu kha baki khaladzi yanga mbo ḓi renga baki Funanani. Nda vha ndi khou shumisa baki ya Funanani u vha ndi tshi tsa nṱhana fhasi ngori ndi a kona u reila. Khosi yanga vha ri ngauri ni khou isa phanḓa na hezwi zwithu zwaṋu ri ndi ni gudise u vhofha thambo uri musi muhwalo u kha baki ni kone u zwi imela ni tshintshe thaela ni vhofhe muhwalo. So na hedzi nala dzanga dzo rali mara haḓa thambo hafha ndi a kona u vhofha pfundu. Nda vha muthu ane nga weekend ri khou tsa nṱhana fhasi ri tshi khou ita hevhuḽa zwithu mara havha na vhukonḓi ha uri zwino masofa a khou thoma u suḓufhala a khou thoma u birima ngori ndi aneyo fhedzi. Ndi hafho zwino ndi tshi kona u zwi vhona vhathu vha khou thoma u complaina uri vhone a vha funi zwi scratch ngori scratch a si premium. Premium ndi zwithu zwa maṱhakeṱhakheni. Ndi hafho nṋe ndi tshi kona u zwi vhona uri hala mafhungo a pfunzo a ndeme nga maanḓa. Nda registera khoso ya University of Cape Town ya Get Smarter ya Events Management. Ndi tshi khou itela uri ndi vhe na nḓivho ya uri event i thoma gai i fhelela gai. Nda vha uri nṋe muṋe sa engineer ro ita project management sa course. So zwi amba uri zwino ndi na project management ine ya vha i tshi khou nthusa musi ri tshi vho ita henedzi dzavho dzi festival zwavho dzi presidential events ri vha ri tshi khou shumisa project management nga maanḓa. And then musi ri tshi khou ita dzi event nda vha ndi tshi khou vha na pfunzo heiḽani ye ra i guda University of Cape Town. Ndi hafho ri tshi khou kona u vhona uri Luande zwino i khou thoma u aluwa. Nṋe ndi khou vha na experience ndi na backup knowledge ya engineering ndi na backup knowledge ine ya event. Zwine pfunzo ndi ya ndeme nga maanḓesa ngori vhathu vha sokou tou pfha ungari hayi ndo zwi funa manna ndo thoma zwa dzi events ndi khou ita phanḓa. Zwifuneni it's very important uri ni vhe na dzangalelo ngauri musi ni tshi khou neta hangei ni Royal Festival hu tshi khou shumiwa vhusiku na masiari zwi ḓo nyaga uri ni vhe ni khou zwi funa. Mara over and above zwifuneni ni vhe ni khou ḓivha uri zwi to tshimbilisa hani ngauri huna zwithu zwinzhi zwine zwa itea kha event u vhuya u swikela ni tshi vhona event yo fhelela i premium nga heneiḽa nḓila. Kha ri ḓo lavhelesa thikhedzo ine muthu anga i ṱoḓa kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha a khou tshi ita vhutshiloni hawe nga nṱhani ya uri ri sa khou lavhelesa vhathu vhane vha vha kha bindu heḽi ḽa dzi events fhedzi uri thikhedzo ndi ya ndeme nga nḓila ḓe uri na vhabebi na dzikhaladzi vhane vha vhori vha na muthu hayani ane vha uri khou thoma bindu kana u khou ita zwithu vha zwi ḓivha uri thikhedzo ya ṱoḓea. Thikhedzo i ya ndeme nga maanḓesa na u fhirisa. Ni tea u vha ni na vhathu vhane u fana na nṋe mukomana wanga ndi dokotela zwi amba uri
henezwi zwa vhuhoṱanyana u tshi thoma u hoṱoliwa u vha a hone u vha nga tsini a tshi khou make sure uri mutakalo phanḓa. Vhabebi vhanga ndi vhathu vhane vha rabela nga maanḓa. Nṋe kha founu yanga vhafunzi vhanga vha tshi fhirisa 10. Ndi muthu ane ndi vha ndi tshi khou tikiwa nga vhafunzi vho fhambananaho, vho rangiwa phanḓa nga vhone tshifhefe, lune zwi vhanga lwa ndeme nga maanḓa. Dzikhaladzi dzanga ndi vhone vhane vha ḓo vha vha tshi khou ima nga murahu u tshi khou ita dzi event. Zwi amba uri ndi mafhungo a dzi tshelede, ndi mafhungo a dzi thundu, u fanela u vha na muthu ane khou gada hezwo zwithu zwoṱhe. So no funḓedziwa u tou vhofha pfundo. Ni nga si kone uri ni muthu ni na bindu ni vhe ni tshi khou tou shuma ni noṱhe. Na vhashumi vhane nda vha ndi khou shuma navho hanengei kha Luwande, muṅwe na muṅwe u vha a na zwine a khou ita zwone. So ndi nga si kone uri ndi zwi ite zwoṱhe. Vha fanela uri vho Phumuzo, vho Tshililo driver, vho TOP vha vhe vha tshi khou ita houḽa mushumo uri mushumo u ye phanḓa. Zwa zwino ndi na vhathu vha 14 or 15. Phalaphala FM rina numisi yote. khaedu ndi hei ine maiki wa ṱoḓa wa tshintshiwa musi ndi kati ndi khou livhuwa nga maanḓa fhedzi mtshilisi wa Phalaphala FM nṋe ndi vha ndo lindela vhone uri vha kone u vhusa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u tshi vhusa. Ndi ḓo ita ndi tshi lavhelesana nga ngei kha Facebook hune mtshilisi wa Phalaphala FM ra khou i vhona milaedza yavho hanefhaḽa uri vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Kha ri lavhelese zwezwi Tshilidzi a tshi khou shuma uri ndi dzifhio dziṅwe dza dzikhaedu dzine na vha ni tshi khou ḓiṱangana nadzo kha kushumele kwaṋu kwa ḓuvha na ḓuvha, ngauri ndi zwone ri vha ri khou vhona zwithu zwa maṱhakheni lune ri vha ri khou vhona ungari hoyu muthu zwithu zwawe zwo dzula zwavhuḓi, lune zwo ri vhona uri nṋe sa vhathu ri sokou thoma u sokou thekha ngori vha ri khou vhona ungari mini zwo dzula zwavhuḓi, muthu hana khaedu. Kha ri tou dzhena nga ngomu ha bindu ri vhona khaedu dzine na ṱangana nadzo. Ndi nga ri khaedu ya u thoma khulusa ndi ya uri musi u muthu wa tshifumakadzini u tshi khou shuma na vhanna, u vha u tshi khou shuma na vhanna vhane vhunzhi havho vha ḓo vha vhashumi vhau, wa vha u khou shuma na vhanna vhane ndi vhashumisani na iwe, wa vha u khou shuma na vhanna vhane kha musi vha nga nṱha ha iwe. Nṋe sa Tshilidzi kha heyi miṅwaha ya 11 ine ndo no shuma Luwande na miṅwaha ya 11 11, ndo no vhona uri vhanna vha ya challengea nga maanḓa uri a vha khou nyaga u fhiriwa nga mufumakadzi. Vhanna vhane vha vha vhashumi kha iwe vha ya challengea, u pfa u tshi mangala uri muthu a tshi tholiwa o zwi ḓivha uri u khou tholiwa nga khamphani ine i khou rangiwa phanḓa nga mufumakadzi, mara musi a tshi vho tou vhudziwa nga mufumakadzi uri ita hezwi, wa wana houḽa muthu a sa khou tou zwi pfhesesa nga nḓila yavhuḓi. U vha a khou pfa ungari khamusi iwe u khou tea uri u submite khaye khamusi ungari sa mufumakadzi wawe nḓuni. Hangeini mushumoni ri avha ri tshi khou rangisa phanḓa uri kha ri ṱhonifhane, fhedzi hai a huna uri munna mufumakadzi musi ri tshi khou shuma ri vha roṱhe ri vhashumi. I pfale khaedu ine vhunzhi ha vhafumakadzi ri kha ḓi ṱangana nayo fhethu hunzhi ho yaho nga u fhambana, mara ri nga zwi konisa hani mane uri vha ri vhone zwo ri na riṋe ri vhathu ri khou shuma, ende arali hu nṋe murangaphanḓa ndi nṋe murangaphanḓa, ri nga zwi konisani sa vhafumakadzi? Ni tshi khou rangaphanḓa vhathu ni vha rangaphanḓa nga vhuvha haṋu, so ni fanela u kona uri ni vha sumbedze uri ini ni khou vha rangaphanḓa mara ni sa khou ḓinyadzisa kana u vha kombetshedza. Vha tshi khou kona u vhona vhuvha haṋu na vhuvhuḓi haṋu, vha vhona na uri hafho hune na khou vha khadela hone ndi fhethu havhuḓi, ndi hune ha khou thusa na vhone, then a u nga si vhe na problem.
ndi kupona mbuso ino kubva kha Deep Renzo ari ndi madekwana Miss P ari na kha muyeni washu Tshilidzi Tshikovhela ari mbuso yanga kha Tshilidzi ndi uri ndono dzhenelela mishumo ya tshivhalo yo dzudzanyiwaho nga Luwande zwithu zwavho zwi dzula zwi zwa nṱhesa tshifhinga tshoṱhe ni vhona zwithu zwa maimo zwi sa fani na zwa mushumo wo fhiraho fhedzi zwo nakesa vha zwi kona hani u sa dovholola thimu na uri u lugisela mushumo unofana na Durban July na Royal Heritage Festival na miṅwe mishumo zwi vha dzhiela tshifhinga tshingafhani? Ndi khou livhuwa mbudziso. Zwi a konḓanyana u ḓo thoma u humbula hoyo mushumo no tonga sa Durban July, mushumo no tonga sa Royal Festival, ri vha ri tshi khou amba ṅwaha apart u thoma preparation yawo. Zwi amba uri already zwino na ṅwaha ri vha ri khou tea vha ro no finalize zwine ra khou vha ri khou ita zwone Durban July na ṅwaha. Space tshine ra khou vha ri tshi khou yo u shuma tshone hezwi ri tshi khou ri khou ita project management hu vha hu na zwithu zwi no pfi Gantt chart na dzi milestone. Zwi amba uri ni thoma tracker heiḽa event uri dzi deliverables dzayo zwi khou yo vha hezwi na hezwi na hezwi na vha ni tshi khou thoma nga milestone yanu ṅwedzi muṅwe na muṅwe vhege iṅwe na iṅwe ni tshi khou tika off uri hu na hezwi zwine zwa khou yo tea u itiwa malugana na theme. Rine vha Luwande ri vhathu vhane ri a nyaga uri ri vhe creative, so a ri nyagi uri ri vhe ri khou ita tshithu tshithihi ra tshi dovholola nga uri a zwi ri fi nyaluwo. Ri a nyaga u ḓi tatamudza rine vhaṋe ra vhona uri ndi zwifhio zwiṅwe zwine ra nga zwi kona zwine ra nga zwi ita u itela uri hu vhe na u aluwa kha muhumbulo wa muthu u ṱanḓavhuwe ri kone futhi na u kona u aluwa sa khamphani ngauri shango ḽine ra khou tshila khaḽo zwino ḽi khou nyaga dzi thangeli, ḽi khou nyaga vhathu vhane a vha khou ofha u ita zwithu zwiswa, vhathu vhane vha ḓo vha vha tshi khou kona u sumbedza vhukoni havho hu sini u kopa zwine muṅwe muthu a khou ita zwone. So kha space tshine ra khou shuma khatsho tshi khou nyaga muthu ane u bold u ya kona uri a ḓi express ene muṋe ende u tshi ḓi expressa zwi amba uri u fanela uri u ḓi ṋee tshifhinga tsha u guda tsha u vhala tsha u vhona zwithu zwo fhambanaho u tshi ya mishumoni ya vhaṅwe u tshi ya gai na gai hune wa ḓo vha u tshi khou kona u vhona zwithu zwo fhambanaho uri nṋe nga maanḓa zwi nḓela ndo eḓela khofhe dzanga dzi to fara zwavhuḓi. Ndi khou nyanga u ḓa hanefho kha ṱuṱuwedzo uri ndi lavhelesa ḽa ṱuṱuwedzo uri ṱuṱuwedzo i khou bva ngafhi nga nṱhani ya uri u tou kona u tou kanda fhethu u fanela u thoma vho sedza huṅwe u kona u vha zwo ndi kanda ngafhi. Fumisumbe wa minete ndi vha kha wara ya vhuṱahe kha ri sumbere fhele ngafha musi ri tshi vhuya ndi ḓo ndo ndila ṱhingo dzavho kha 086 002503. hu ḓo vha na madekwana a u ḓibvisa nga vhasidzana musi vha tshi pembelela mavili ringini ya murupa casino mu Afrika Tshipembe Sheraton Fontaine hu tshintshana dziphanchisi dza vhuswina na Patience Mastara a bvaho kha ḽa Zimbabwe kha nndwa ya muleme wa International Bantamweight. U bva afho Lufuno Muchai wa ḽa Afrika Tshipembe na Adidi ya Mimu a bvaho kha ḽa Malawi vha tshi ḓo pfa na maanḓa kha nndwa ya Junior Featherweight. Ngeno hu na uri ṅwananyana wa ḽa Muzanzi Benis Ferreira a tshi ḓo ṱangana na Cecilia Pitisani a bvaho kha ḽa Zimbabwe kha nndwa ya muleme wa lightweight. Kha vha vhe ṱhanzi ya nyaluwo ya mavili a vhafumakadzi #punching beyond boundaries nga ḽavhuṱanu ḽa ḽa 29 Khubvumedzi nga hafu bva kha awara ya sumbe nga madekwana kha SABC Sport, DTT Channel 4 na kha Phalaphala FM. Vha ḓo i wana na kha SABC Plus na kha sabcsport.com. Vha ṱalele SABC 2 u bva nga hafu bva kha awara ya fumi nga madekwana. Vha i ḓiselwa nga u ḓihudza nga SABC Sport. For the love of the game. vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha muleluv@sabc.co.za. ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. Fumitano wa minete ndi vha kha wara ya vhuṱahe ndi Phalaphala FM ya kabarasi ya kha show ya Afrika Tshipembe na musi ro dzula na murangaphanḓa wa bindu ḽa Luwande Premium. Zwi a takadza u tou dzula na muthu u tou pfa tshiṱori tshawe uri o thoma ngafhi nga nṱhani uri musi ri tshi vhona zwithu zwo no hula zwo no naka zwo no vha zwa mavhaiva ri sokou vhona u nga ri a zwi sokou thoma hanefhaḽa
ndi ngazwo zwo leluwa uri na vhathu ri soko pfha nga ri si nga soko to thekha ngori a ḓivhi uri muthu o thoma ngafhi uri ho vha na mabiko o bva ho vha na malofha o shuluwaho uri muthu a kone u swika hange hune a vha hone ende ri khou livhuwa nga maanḓa uri eno tendo ḓo dzula rine Namusi nga nṱhani uri na vhafumakadzi vhanzhi vhane u bva Namusi ri khou thoma vha tshi o takuwa vha ḓi thomele mabindu vha fane na Tshilidzi Tshikovhela vhunzhi ha vhafumakadzi kana ndi u ofha ri khou ofha u takuwa mani ri thome mabindu ri khou ofha u takuwa ri ite zwiṅwe zwithu zwine zwa ḓo ri thusa uri songo to dzula ri vhe ro lindela vhathu vha vhanna uri vha ri takule kana uri vha ri thuse kha ri ḓo pfha vho ṱuṱuwedza yone na ḓo vha ni khou ṱuṱuwedza vhathu vha vhafumakadzi uri nga ngoho zwa kuma zwi a konadzea arali Tshilidzi o kona u zwi ita a vha na bindu ḽihulusa ḽine ra ri tshi ḽi lavhelesa ri vha ri khou ḽi vhambedza na vhathu vha fhano tshikhuwani vhane vha amba zwizulu na zwisuthu mara ri naye riṋe muthu wa muvenḓa ane vha uri u na bindu ḽine ndi ḽa maṱhakheni u khou ri ḓisela zwa maṱhakheni nṋe ro ri tshi swika hangei royal ra pfha u nga ri a ri o venḓa musi ri tshi vhona miṅwe mishumo ine na vha ndi khou ita ri sokou pfha u nga ri a ri o venḓa ṱuṱuwedza ndi nga ri kha vhafumakadzi ndi zwa ndeme nga maanḓa uri mufumakadzi a kone u ḓi imisa ene muṋe musi muthu ana zwawe nga muhumbulo na zwe a fara na zwe a kuvhanganya zwi a thusa uri a kone u ita dzi decision a sa khou luvheledza kana a sa khou shavha uri u ḓo ḽa mini u ḓo nwa mini so vhabebi vhanga again ndi vhathu vhane vho lusa nga maanḓa uri dzhenani tshikolo uri ni kone uri ni ḓi imise nga ini muṋe u itela uri hangei phanḓa musi ni tshi vhutshila ni vhe ni muthu ane ni ḓo kona uri ni imele tshiṅwe na tshiṅwe ngauri ni ḓo vha ni sa khou to itela uri ndi ḓo ḽa mini ndi ḓo nwa mini so ndi nga ri kha vhafumakadzi bindu ḽi a thusa nga maanḓa namusi ḽi tshi khou aluwa ḽi vha ḽi tshi khou fha vhaṅwe vhafumakadzi nga kha inwi chance tsha uri na vhone vha kone uri vha shume so muthu tshine a khou tea ita fhedzi ndi u tou thoma zwi a konḓa uri u vhe u tshi khou tou zwi humbula zwoṱhe ndi na dzimbudziso dzine a thi athu dzi fhindula na Namusi ngauri musi ndi tshi thoma Luande ndo tou ṅwala fhasi uri Luande Premium Lifestyle Events nda ṅwala uri Luande Boutique Hotel nda ṅwala uri Luande Manufacturing ndi na bugu ine ndo zwi ṅwale zwithu 2012 nda zwi ita presentation kha computer mara ndi kha ḓivha na dzimbudziso uri ndi swike afha ndi ḓo zwi itisa hani so u songo tenda heiḽani nyofho ya u sa ḓivha uri zwi ḓo to tshimbilisa hani ichi u hanela uri u thomai musi wono thomai u ḓo vha u tshi khou ṱangana na vhathu vhane vha ya kona uri vha u fare nga tshanḓa vha ri hu na opportunity khetshi ini itani zwine na kona zwone na tshikhala khetshi ini ni tshi ita zwine na kona zwone no fhiwa hetsho tshikhala mushumo wanu wa ḓi ambela uri hoyu muthu u ya kona ha vha kona u vulea dzi nḓila mara tshino khou ita uri ni sa nyame ndi mini u bva ninge nga 2012 khaedu ri khou ḓi dzi pfa dzi hone dziṅwe nahone ro dzi vhona na kha zwileludzi zwa vhudavhidzani mara a ri ngo pfa ni tshi khou vuwa matshelo na ri hayi vhathu kha Facebook nṋe ndo litsha nahone ni khou ya phanḓa ende zwari zwi tshi tea ni tshi vhuya na vhuya nga uhulu nga iṅwe nḓila ine ra pfa ro ḓe ro mangala tshino khou ni ita uri ni sa nyame ndi mini ngori vhaṅwe vho thoma ndi zwone thi ni ngo sumbedza uri vhafumakadzi kha vha thome vhaṅwe vho thoma mara vho nyama nga khaedu I think na mudzimu o ya thusa nga maanḓa ndi muthu ane ndi very spiritual ndi funa nga maanḓa mudzimu fulufhelo langa ḽoṱhe ḽi kha mudzimu so nei u to amba ngoho ndi kona nga a nkonisaho ane a vha Yehova ndi nga si litshe na mini kana mini ndi nga si litshe ngauri ndi zwithu zwine nda to zwi funa ende na uri ndo thoma nda vha ndi tshi khou vha engineer ndi khou kona u zwi vhona uri heiḽa engineering yo vha yo fanela uri i vhe hone uri ndi kone u dzhia hezwiḽa zwithu zwa engineering ndi kone u zwi dzhenisa kha hedzi dziṅwe dzi khamphani dzine nda khou dzi beba after Luande Premium Lifestyle Events so u thoma ndi zwithu zwine muthu u fanela uri a zwi ite u litsha it's not acceptable ari ye phanḓa ya mudirito ya 4 minute ndi livha kha ora ya vhuṱahe mthilisi wa Phalaphala FM ri tshi vhuya ri ṱoḓa u ḓivha uri mufumakadzi wa muhaga nga uralo ono shuma nga u to rali ane a khou fhaṱa bindu ḽihulu ngo rali una muthu ane a khou seisana naye na a ri thomele u rengisa ri ya vhuya zwone zwino skari
thusa. Kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza. nṋe ndi pfhi vho ṋengudza itani calvin sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwi ḓivha nahone ri dzi ṱhanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu. Sa Real Man Foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maafrika tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe ri farane zwanḓa ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa gender based violence and femicide ngauri zwi vho tonga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfupfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa. Zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa. Zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maafrika tshipembe. Kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Phalaphala FM ri na nnu misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. ye tahe minete ndiri vakawara yavo tahe ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya afrika tshipembe nditonga ndisatosukumedziwa vakachitulo x ndikodzibona mbuso dzavo naphala ka facebook vadzadza phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe kana mulaudzi rsabc.co.za mafhungo a muṱa Ndi afhio? ndikutomba uri muthu u ḓivha honena ndikomba uri muthu ndi khou ḓiseisiwa vona yewo ri khou ḓiseasea vo ri tshi ḓiri hehe dzi good morning na dzi good night. Nṋe ndo bebiwa muṱani u re na vhasidzana vhavhili na vhatukana vhavhili. Muṱa. Ai ndikomba zwa dzi good night nne na dzi good morning ai sezwa maluvhanyana nga dzi valentines Hai muthu wone. Okay. Ndi khou vhona hu na muledzi hafhanoni une wa khou bva kha Bemi Ndamulelo Goza a ri Tshilidzi u ya kona u amba mani hoyu mufumakadzi o ṱalifha hulisani ntsandeni a ri yo nṋe ndi a ḓihudza nga maanḓesa nga inwi murathu wanga muṅwe muledzi kone u khou bva kha Thilifheli Mbilu a ri hai mbekanyamushumo yavhuḓi nga maanḓa fulufhelo ra mualusi a ri mbusi yanga ndi ya uri ndi mini tshine na khou ita tshone u ṋekedza vho murahu kha tshitshavha. Very good question. Riṋe ri vhathu vhane nne Tshilidzi ndi a funa nga maanḓa u ṋea. So ndi na matshudeni ane a ya ḓa a tshi khou ita vacation work ndi tshi khou vha gudisa uri dzi event zwi to tshimbilisa hani. Ndi na vhathu vhane nda vha mentora vhane nda vha ndi khou vha gudisa maths and science. Hune ra shuma hone ri na plot o Glen Austin ri vha ri tsini na Tembisa side ri na dzi homes dzine ra vha ri tshi khou isa hone zwishumiswa zwa vhafumakadzi musi vha maḓuvhani ri a ya hanengei ri tshisa na zwiḽiwa ri a ita dzi campaign dza zwienda and then zwino musi ri tshi fara ṅwaha washu wa vhufumi ro pfufha vhathu nga munyanya ro ita competition ya uri ri khou give away munyanya ra ri vhathu kha vha dzhenelele ra pfufha vhathu nga munyanya ra dovha futhi ra vha na hezwi zwa dzinguvho zwine ra vha ri tshi khou fha vhathu. So ndi zwithu zwine ri a traya nga maanḓa uri zwi a konḓa nga maanḓa uri hai hu na vhathu vhane vha ya ri ṅwalela vha tshi khou humbela dzi grocery ra renga. Hu na vhathu na dzi kereke vha tshi khou humbela uri ri vha itele mishumo ri a vha itela ri songo vha badelisa ri tou vhori ri nga si ḓo u zwi announce uri ro ita mushumo hoyu ri songo u badelisa mara ndi zwinzhi nga maanḓa zwine ra dzhenelela ngazwo ri tshi khou thusa vhathu. Ndi kupona muledzi hafhanoni ndi khou ri hoyu muledza ndi kone u anḓadzana fhaḽa kha Facebook vhathu vhoṱhe vha kone u vhona ndi une wa khou bva kha Linde a ri khou livhuwa nga maanḓa u bvelela vhafumakadzi kha nḓowetshumo hedzi dzo fhambanaho. Musi ri tshi khou lavhelesa u bvelela ndi zwithu zwine zwa vha uri a zwo ngo leluwa ri tshi khou lavhelesa zwa uri tshiṅwe tshifhinga wa wana u sa tu vhesa na thikhedzo ine ya vha i tshi khou bva kha tshitshavha ri tshi khou lavhelesa inwi sa Tshilidzi na Luande ni vhona tshitshavha kha musi lushaka lwa Vhavenḓa ri tshi khou ni tikedza nga nḓila yone yo teaho kana hu tshe na zwinzhi zwine ra kha ḓi fanela u zwi ita. Yo vhuso yo konḓa. Ndi vhona uri sa Vhavenḓa ri vhathu vhane ri a tikana fhedzi musi zwithu zwi songo to tshimbila zwavhuḓi tshiṅwe tshifhinga Vhavenḓa vha ya ṱavhanyedzesa nga maanḓa u amba vha songo thoma vha tshekulusa uri zwithu zwo to tshimbilisa hani. So musi u Luande u tshi khou vha muthu ane u khou shuma na vhathu riṋe hezwi zwithu zwa u shuma na vhathu ri vha ri khou tou zwi ita nga u tou zwi funa
ndi ngoho zwi ḓana zwine zwa ḓa nazwo mara ri khou thoma ngo to zwi ita ngauri ri khou zwi funa a ri vhathu vhane ri nga vha ri khou nyaga u fhura vhathu or u roba vhathu. So musi hu na zwithu zwine a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi ndi vhona u nga ri vhavenḓa vision yashu na mission yashu vha fanela u vha vhathu vhane ndi vhone vha u thoma u i ambelela vha sathu ḓivha uri ho itea mini, then from there dzi facts dzone dzine dza kona uri dzi amba uri zwo to tshimbilisa hani. So musi muthu a tshi khou ḓi shuma support ya hune a khou bva hone i ya vha very important hu si ni uri ri Luwande ngo rali ra vha ri Luwande Durban, ri Luwande Cape Town, ri Luwande Joburg mara Venḓa ri si Luwande zwi vha zwi songo to tshimbila zwavhuḓi. So ndi zwa ndeme uri ri supportane sa tshitshavha. Zwa sa tshimbila zwavhuḓi musi khamusi ndi na mushumo na Luwande ndi sathu ya kha Facebook hu na nḓila dzine khamusi nda nga ḓa ndamba rine ri na inquiry line yashu zwi amba uri vhone vha ya rumela customer complaint yavho uri vha khou pfa uri hu na zwithu zwine a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi. Nṋe ndi tshi kha ḓi shuma sa engineer mushumo wanga wo fhedzisela ndo vha ndi continuous improvement manager supervisor ngoralo. So zwithu zwine ra vha ri khou konesa nga maanḓa u zwi ita ndi u improve system. Arali hu na zwithu zwine a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi ri a nyaga u ḓivha kha vhone uri vha vha khou nyaga uri zwi to tshimbilisa hani vha vha tshi khou lavhelela mini. Fhedziha riṋe kha khamphani yashu nga heneyi nḓila ya continuous improvement system ri ya vha na system ya uri zwine ra khou yo vha itela zwone namusi vha sathu u zwi experience vha zwi vhone virtually uri vha kone u zwi sola zwi sathu itea ri zwi korekulule arali vha sathu zwi funesa uri by the time musi vhone ro no vha itela hu songo vha hu na room for any error. Ndi kuvhona miatakalani babi khumbudzo hafha vha ri hey a hoyu wamba Tshivenḓa sa inu Miss P ndi dzimbya dza luambo na musi no ṱangana. Mo Jane a ri Luwande i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe na kana ndi zwe zwa vha ḓivhalea? Luwande Premium Lifestyle Events ndi company ine premium ndi maṱhakheni. Vhathu vhanzhi vha humbula uri Luwande ndi ya vhathu vho pfumaho fhedzi a si zwone. Rine rina khamphani inopfi Thendo kha iwe heyi khamphani inopfi Thendo kha iwe ita zwithu zwine zwa itiwa nga Luwande fhedzi i kha Thendo kha iwe zwi amba uri thundu yoṱhe heiḽani ine Luwande ya vha i tshi khou i shumisa vhone vha ya kona uri vha i hire ri vha vhathu vhane ri a ḓi ṱongisa nga u bita price iṅwe na iṅwe kha rental ngauri thundu yashu ndi yashu ri to i owner a ri kolodi muthu. So arali vhone vha tshi khou nyaga u hira thundu yashu vha ya kona uri vha i hire. Ndi zwone Luwande ita premium presidential ri ita dzi event dza u swika na presidency kha vhone vhaṋe. So hu na level ine musi ri tshi khou operate kha heiḽani space ri ḓo tea uri ri shume nga nḓila ine protocol ya presidency protocol ya government ya vha i khou nyaga uri ri shume nga khayo. And then musi ri tshi khou shumela vhathu muthu ene muṋe ramabindu kana ndi Tshilidzi is a normal person ri vha ri khou rengisa premium. Fhedzi arali hu na muthu ane u khou nyaga u hira thundu yashu ri na Thendo kha iwe u ya kona uri a dzi hire ene muṋe ra ḓi musumbedza uri zwi nga to tshimbila nga heyi nḓila. Fhedzi brand ine riṋe ra vha ri khou phusha yone ndi premium. Musi ri tshi khou vala a ri tshena tshifhinga ndo amba nda ri isi ri tshi swika magumoni ndo vha ndi tshi khou amba uri ro no fhedza kale. Ni khou tama u swikelela zwifhio nga Luwande Premium ri tshi khou lavhelesa miṅwaha ine ya khou ḓa kana zwifhio zwine na tama u zwi vhona nga kha Luwande Premium? Musi ri tshi fara miṅwaha ya 10 ndo deliver our next plan, our next move. So zwa zwino ri kha vhuṱala ha u nyagana na mavu ro no identify mavu fhano Tshikhuwani ane ra khou ḓo vha ri khou a shumisa u vula ri na limaga line ra khou nyaga uri nṋe ndi chemical engineer so background yanga ndi manufacturing. So musi ndi tshi majora Wits University ndo majora ndi tshi khou ita polypropylene ndi plastic heyi ine ya khou shumisiwa u ita zwigubu dzibigiri dzindishi zwidulo. So ndi na dzangalelo la uri ndi thome limaga la u ita zwidulo ndo adressa nga vhuḓalo kha galadina yashu mahola ndi tshi khou sumbedzisa uri ḓo to zwi itisa hani. Ri vhathu vhane ra khou nyaga u vha na conference center. So heyo boutique hotel and conference center plan ya hone it's already in motion ndi ngazwo ndi sa tati na u zwi amba.
ri vhathu vhane hezwo zwipulane ri khou nyaga u dzi realize before our next decade a ti koni u to amba uri lini so ri vhathu vhane ro dovha ra vha ri khou amba kha 3-year plan yashu ya Galadina uri ra vha ri khou amba uri ri khou nyaga u vula franchise ya Luande Premium Lifestyle Events so ndi musi ri tshi khou nyaga uri kha province iṅwe na iṅwe fhano South Africa arali hu na vhathu vhane vha ḓovha vha tshi khou nyaga u renga into the franchise vha ḓovha vha tshi khou kona uri provincially ri vhe ri na Luande Durban, Luande Cape Town, Luande ndi dzi branch dza Luande dzi tshi khou ṱanḓavhuwa nga heneyo nḓila ari tshina tshifhinga tsho fhela ende ndo amba nda ri hari sa ri tshi fhedza muthu ḓo vha tshi khou tou mangala kha vhane vha tama u vhona mishumo ya Luande Premium vha nga i vhona gai Luande Premium Lifestyle Events on Facebook, Luande_Premium on Instagram, Luande_Premium on TikTok, WhatsApp, we are available naka Twitter. Kezo Tshilidzi wa Parapara FM mbeka mshimesha Namusi ya ridigeda isuka magumuni ngo rali kha uno ṅwedzi wa vhufa he ra vale no mbeka mshimo ngo basumbedza uri zwiambaro zwa tshivenda zwo naka vala ndoni dela na something. Okay ri khou ḓo to dzhiwa zwino nga vhathu vha mafhungo zwino ri khou ḓo u pfhi ndo ḓeliwa na something SABC News yudhimisonga yote naonesa jinsia ipatisera mafhungo kha Phalaphala Kezo Tshilidzi wa Parapara FM mbeka mshimesha isuka magumuni ngo rali ndi khou livhuwa nga maanḓesa vha Luande Premium ndi zwa zwino ri khou livha mafhungo ne wa ri vhuṱai waliwa rula ANC Bo Aziz